الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد فأيها السادة، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude Allah o bajjo seniiɗo mo mara ɗimmo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, goɗɗo ko yeddi Allah, wo ko yeddi Allah o susata jibinanede ɓiɗɗo o innamo mi innimo Allah, waɗari ka heferɓe adiɓe wona fewniɓe waɗata ila yawmi alqiyama. ko ɗo wiyete Allah, laysa ka mislihi shay, sifa makko ala. oɗo woni bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata ko fa'alul lima yurid, ko faala o watta, o landota ko hay e goto, ala hay e goto mo hato jini e muɗum, ala hay e goto kati mo hato jina e makko. oɗo wiyete Allah, o maraka o fuɗɗi, o maraka o haaɗi, o ŋuŋata, o ɗanotako, o mara nene, o mara baba, o mara ɓingo, o mara ɓiɗɗo. ko ɗo wiyete Allah. o ɓanti kammuli, o wecciti leyɗele, o tagi yimɓe, o tagi jinna, o tagi malaika, o tagi kulle, o tagani en kulla shay. kala ko taga kon fof ko fi bani adama. o inni an bani adama on mi tagima fi an min Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ko tagi kon fop ko tagani ko fiyo kurkano bani adama, fuɗɗande ma malaikaɓe ɓen. o itti malaika ko aynama ka yata wo hiɗo wondi, o itti kadi kulle ɗen foppo kadi o rena ɗe kadi e maɗa. si a jaɓi ɗoftagol Allah, rewa Allah kanko tun, ko tagi kon foppo sa huli Allah hattirde e hulugol mo, kala ko tagi kon fo hulete. sa salike hulugol Allah, kala ko tagi kon foppo sa yi a hulay. sa kurkanike Allah, kala ko Allah tagi kon fo kurkantoma. si a salike kurkanade Allah, ko Allah tagi kon fo kurkete. yo Allah waɗu en hara ko en kurkantoɓe subhanahu wa ta'ala. ɓawɗum noon juulen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓurnaɗo tagefo ngon fof muhammadu heɓi ko goto goho he goto heɓari. Allah inni wa kana fadlullahi alayka azima. ɓural Allah ngal e dow ma muhammad, wallahi ngal hingal mawni, hingal janɗi. tawata komi tagi kon fof ko ammi ɓuuri yiɗude, komi tagi kon fof goto heɓoyta aljanna sina so iwtiri ɓawma, goto aɗoyta koma natoyde aljanna. kala ka indi amin Allah wowla ko be inde ma wowle ɗon. wallahi wa kana fadlullahi alayka azima. ɓural Allah ngal e dow ma mawni. ko ɗo wiyete muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tawata sa juuli e makko nde wotere, Allah juula e ma nde laabi sappo, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen, ɓe sahabaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi'uno laqad radiyallahu anil mu'minin. ayi onon ɗo mi weltanike on, mi yarlike on, nyande mayɗo wo joddi moɗon ko natal aljanna. ɓeɗo heɓi ɗi attestation ji ɗo, ɗi diplôme ji ɗo, tawata hiɓe wuuri e hoore o aduna kadi. wallahi malal kadi ko ha e ngal ɗo Allah marɗo yiite, mari aljanna, tagayɗo wara naada yiite ma, naada aljanna, o inni an on mi yarlike ma, an on nyande mayɗa o ko natal aljanna. ko sahaba ɓen heɓi ɗum ɗo. yo Allah moɓidiro en enen e ɓeɗo e mawɓe meɗen ka aljanna makko ɓurɗo e towde on. nyande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ko Allah e ɓernde hisude e sirku. ɓawo ɗum ɗon duwanoɗe yumma meɗen e baba e meɗen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe. bani adama so fini o tawi mawɓe makko no yanganimo, yanganando hara ko yangande fi l'islam,
fino wurira andira nelaɗo Allah hiɓe andinma ko honno juulirta ko honno hulirta Allah da hani yettugol subhanahu wa ta'ala du'ano ɓeɗo wano Allah daliri non wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah jomi mon de o nyaawi ko satti o taw rewsi wona kanko o wattido wa bil walidayni yumma ma e bemma kadi ihsana ko ya moƴƴo e mabbe hattirde moƴƴagol nyawndugol ɓe nyammingol ɓe holtingol ɓe honnugol ɓe teddingol ɓe nanangol ɓe e ɗoftagol ɓe fodde hiɓe wuuri siɓe maayi kadi ko ɓe wasinima kon kadi gollitira ɗin noon kadi yalla yafano e mawɓe men fati ɓe ɓoyden e wuuru ɓen ɓaw ɗum ɗo ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mawɓe fatiɓe ɓe jibinaari heferɓe enen kadi yo Allah dandu en e jibingol heferɓe zurriyaji meɗen ɗin ko huluɗen fi maɓɓe ko Allah fuu wawi dandugol yo Allah hon dandu zurriyaji men ɗin danda zurriya mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittana julɓe ɓen foppo andeji maɓɓe ɗin ya rabbal alamin. aray no nanirɗen noon ka introduction alaji sadio ɗo musidɓe meɗen o catastrophe ko waɗi ko Maroc e ko waɗi Libi haray no yurmi moƴƴa bani adama fo bani adama o anda ko on to woni o sakkitorta woɓɓe no gasa no walino no ɗani woɓɓe no yahuno golle no gasa woɓɓe no yawno juulugol no gasa woɓɓe no yawno amugol no gasa woɓɓe hari no jangude no gasa woɓɓe no hari no amude woɓɓe hari no yarude beere woɓɓe mo be woɓɓe mo be e alhaali muɗum ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala tawi fewndo o tagayno o moɓidino ɓeɗo fop ko mayayɓe ñande wotere ko imma ko mayirayɓe tremblement de terre ma hara ko mayirayɓe sabu ndiyam si tawi noon Allah ƴettiti goɗɗo e nder sifa ɗi piiji ɗo hara ko julɗo haray mo tawa e jeɗɗoɓe inna ɓen ko yamde shahid. Catastrophe naturel jiɗin o ndiyam ma yiite ma dimbagol leydi ko ɗum neɗɗo fo neɗɗo nde himo waalo yo waalodo e anni e moƴƴa. Si tawi noon hara waalodo no anni e bimbi si Allah jaɓi mi geroyey kaarijo bimbi si Allah jaɓi kaari fillota ko ɗum mayde noon ƴettitima e ɗum ɗo neɗɗo fo neɗɗo koye hoore ko wuuri kon ko hoore ɗum woni ko mayata ko hoore ko mayɗa kon ko hoore ɗum woni ko immintinoyteɗa yawmal qiyama toriki Allah yalla hokken timmode moƴƴere. ɓaw ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe khutba an on hannde ko yiloto koye nder toɓɓe ɗiɗi mi andintina hoore an ko adi kon mi andintina nene gotoɓe an ka diina karamo koɓe no wi'i no woodi toon ko wiyete gorko komojo e sonnajo komojo no woodi toon kadi gorko ko wiyete kon finuɗo e sonnajo finuɗo ka khutbarano ɗo mi yewtay fi gorko komojo on e gorko finuɗo on ka ɗiɗaɓo yewten fi suddiɗo finuɗo on e suddiɗo komojo on honno yewtanten fi ɗiɗo ko ɓay hino windi hino selli neɗɗo on fof neɗɗo si ɗiɗo yewtama ko ya ndaru si tawi a ndaari a tawi ko a komojo etoɗa inna ila hande mi wi'e ka komoyagal si tawi a ndaari ko a finuɗo inna alhamdu wa shukru lillah no gasa hari mi andano ɗum ɗo kono Allah tawninan o jikkuɗo dorki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ƴettitan e oɗo ko ɗum ɗo woni nafoore si wajama ko hombo woni on gorko komojo tawata himo komiɗi l'islam on nasifa on faala l'islam on apprécia sifa on ɗon l'islam faalaka sifa on sabuna ko komoyagal non ko hombo woni on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maari makuji hadiseji maɓɓe no ɓuri guluje 10 ko kontotako hara o gorko ɗo ka hakkunde makko e sonna makko ka nder suudu ko hadiseji ɗiɗi pette o hunji ko ɗiɗo pette wona jindude ka nder suudu ton nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha si tawino mi yamirayno goɗɗo nde o sujjanta goɗɗo mi yamirayno sonnajo yo sujjam moodi mum o gorko rondiɗo o hadis ɗo ko gorko komojo hadis ɗiɗaɓo mo gorko o rondi ka nder suudu ton ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo aljanna suddiɓe ɓen kaka ley koyɗe modiɓɓe maɓɓe ɓe woni o gorko komojo ɗo hadisi e ɗuɗude ɓuri guluje 10 guluje 20 hay goto hunjaki o waɗi ka hoore si wona ɗiɗo ɗiɗi ɗum ɗo ko komoyagal ni an naya réclame droit ma on ko ya waɗu devoir ma on sa waɗi devoir ma on ko hanuɗa waɗude kon automatiquement ko hanaɗa waɗanede kon an kadi a hettay kono si tawi gorko on himo rondi ka nder suudu bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma hiɗa andi nelaɗo maaki si tawi goɗɗo sujjanayno goɗɗo ko andu alan sujjande ɗum ɗo moƴƴinta nder ton hiɗa andi si tawi sonnajo o fuɗɗike ka hoore modi makko
hara ɓandu makko num fop ko mbordi o metti ha o hewtoyi ka teppere hara o jonnitari haqqe modi makko ɗum ɗo ko komo yagal hadiseji ɗin hiɗi selli kono na anduwa wolde ɗiɗo na anduwa jannugol ɗiɗo ɓeyguma a accay o jangoya ɗiɗo e juuɗe woɓɓe goo si tawi ko wowli ɗiɗo ko ɗi selli kon fop sonnajo o jaɓataɗi o gollitirtaɗi o yiyata hande kadi ko wonɗa wowlide ɗum ɗon ko fiyo jonnite haqqe ma on wona non a accay goɗɗo waajoyomo ɗin ɗon o ara o gollitira ɗin ɗon hakkundeji moɗon o gorko rondiɗo ɗiɗo tun ittirɗum koƴe ko ɗum ɗo soƴƴari ko ɗum ɗo hirande ko ɗum ɗo karamo ko ɓeyni o ko komojo o moƴƴintaka makko o ɗo woni gorko komojo amma noon finuɗo on ko hombo tawata gorko finuɗo anduɗo mo l'islam on apprécie mantata fimu ko on mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki e hadis hara gorko on no tambi ɗin hadiseji ɗon bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ma akramahunna illa karim wala ahanahunna illa la'in teddintaɓe sonnaɓe yurmeɓe sonnaɓe yiɗaɓe sonnaɓe jonitaɓe haqqeji maɓɓe ɗin woosi wona aaden tedduɗo hara ko ɗiɗo woni tirunkoje maɗum ko ɗum ɗo woni soƴƴari ko ɗum ɗo woni hirande wama ahanahunna illa la'in hoynataɓe yeebaɓe piyaɓe aybinaɓe wikkoɓe ɗo woosi wona aaden huɗaɗo ko oɗo woni hanne o jowanɗa jogade an gorko on haray a woni gorko finuɗo mo l'islam apprécie mo islam mantata on sa jogike o hadis ɗo a anditi pellet o ko bandirawo goɗɗo o ko nenirawo goɗɗo o ko ɓiɗɗo goɗɗo ko on jogiɗa ɗo a anditi pellet hiɗa mari ɓiɗɗo hiɗa mari bandirawo hiɗa mari nenirawo wallahi a jogitorayma no Allah wir noon fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan jogitorama no ɓuuri e moƴƴirde si masiraɗon accitirama kadi no hani e moƴƴirde hara piyari a barminari a yennari a wirkaki a aybinari oɗo gorko l'islam inni oɗo no fini oɗo woni fatini finuɗo anduɗo woni ko faala o arano ɗa ko oɗo woni komojo on yo Allah dande en tawede ɓen ɗon yo Allah tawni en ka o ɗiɗaɓa ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أما بعد فأيها السادة مسيب جلب تدب أو يتد الله laawol ɗiɗaɓol e dow nemaji ko nemini en tawata sen wawi inni en limayɗi en wata andude ko ɗi jelu Allah jonni bani adama o nemaji ɗin fop o landima pihum gotum pet ya rewmo kanko pet laɓɓinanamo dina seede Allah ko moƴƴo bani adama so aroy yewmal qiyama mo rondi bakkatuji dolle bakkatu hara ɗi hebbinay kammul ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi kono shirku hay hunde ala ton a tuubi a ruttike Allah ko o yafotoɗo ma Allah no moƴƴi Allah ko o moƴƴo himo yiɗi neɗɗo o waɗa bakkatu ha o gayna o andita wondema pelleti mo mari jeyɗo o fewta Allah o inna Allah mi bonnima mi torike ma accanan Allah inna mi accanima wata wattu hatta kadi si a wattoyi kadi a torike mo o yafomo kadi o yafotoma Allah noddi jiyaɓe makko ɓen few o ini gol ya ibadi allazina asrafu wono yo jiyaɓe am fantimɓe bonki waɗi ha tigi on hay foppu taƴanike ma moƴƴere nden Allah nodduma fewn o ini la taqnatu min rahmatillah mi torike on mi jeeji on wata on taƴo yurmede Allah nden inna allaha no Allah yaghfiru zunuba jamia ko yafotoɗo dendangal bakkatu innahu wal ghafur rahim ko kanko woni yafotoɗo yilto kadi o yurme on tigi kadi si a laɓɓini kadi ɓawo bakkatu ko waɗɗa fo jeeno wujjugol jattugol toñugol fenugol yarugol fiimugol kala ko anduɗa e bakkatuji ko ukkoyta goɗɗo yiite jahannama tubaɗi fop laɓɓina jonnita joma haqqeji ɗin haqqeji maɓɓe ɗin Allah subhanahu wa ta'ala wattante ɗin boneji ɗi wanɗoɗa fop wattanamaɗi kadi moƴƴi ko ɗo wiyete Allah subhanahu wa ta'ala amma baadu musidɓe julɓe tedduɓe hutuba ɗiɗaɓo on ko hombo woni on sonnajo tawata ko komojo mo l'islamu inni o ko komojo ko hombo kadi sonnajo mo l'islamu inni o
ko sonnajo finuɗo o sonnajo komojo mo l'islam tawata apprécia weltora ko on sonnajo tawata ittirɗum kooƴe e soƴƴaari e hirande ko rondi o hiɗa andi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki hiɗa andi dépense sonnajo ñandu makko e koltu makko e logement makko fof ko an fawi sonnajo on ko ɗum ɗo pette woni ko rondi hadise e ɗuɗuɗe hay hunde hunjaake sina ɗum ɗo haray ko oɗon duwalan dépensude ko onon duwalan holtinde ko onon duwalan ñamminde ko onon duwalan losugol fop ko onon duwalan waɗande o sonnajo l'islam ini o ko komojo na andu a wolugol ɗum ɗo ka nder suudu accay gorko on kanko o jogi to ɗin ɗo wara wolinoɗo enen ka hutuba arano sonnajo o réclame ɗiɗo fof no gasa hay fatiya on o sellina kono ɗiɗo himo andi o hadis ɗo ko gorko on duwamo ñamminde hay fatiya o sellina o anda firo fatiya kono pelleti himo andi ko gorko on duwama holtinde hay fatiya on o sellina kono pelleti himo andi ko gorko on duwamo ñammingol e ñawdugol e holtingol e lowsugol ɗiɗo fof mo hunji ɗiɗo kono hunjaki fatiya o sella sa innimo joni o firane fatiya on pelleti haray o hunjaki fatiya on o wata firgol hay fatiya on oɗo noon kankadi mo habbi Allah mo habbi malaika mo habbi ko wiyete ko malakul mawti oɗo aray ɗeɗɗa mo hirsamo o tawa e joomi makko o wawa sellina fatiya o wata firgol hay fatiya kono mo hunji hadis goto haray menen ko onon duwa men fawtade o ko sonnajo komojo na oɗo duwaɗa jogade an o sonnajo oɗo l'islam ini ono komiɗi o anda ko faala o hettata haqqe muɗum sonnajo finuɗo on ko hombo ko on simodi makko fokkiti yahugol golle o waro sakkomo ko dambugal o inna mi waɗi Allah seede hakkudeji meɗen son heɓo yaari kala ko dagi ko addo ñaamen mi toriki o arte muññoɗen sonja addunan kono e wata muññoyade lette ɗen lakara o ɗo woni sonnajo finuɗo mo l'islamu apprécie on ko simodi makko hewti kikiɗe o jaɓɓomo o lunnomo o fijiramo o inna kono on barmo yaari on tampo yaari heɓoyke heɓaki harana ɗum no woni ko mapinimo o ɗo l'islamu woni ko manti oɗo ko hombo sonnajo finuɗo on mo l'islam o manti on harana o mo wolɗen nanen o komin ɗuɗɗa hoore mum ɗa ko on sonnajo tawata innayɗo pellet simi heɓoye moƴƴere janggo ko ɓe mi ɗofto o modiyan ɗo worɓe e ɗuɗude ko oɗo woni ko daganila worɓe e ɗuɗude ala hay e goto han ɗo humpetade lan si wona oɗo l'islam on inni oɗo ko finuɗo si tawi sonnajo on waɗirini hoore muɗum o heɗɗay haqqe makko goto wasino ɓiɗɗo muɗum tawi on himo jombamo fokkiti yawgol ka modi makko o inni mi yewte ɗo konguɗi ɗiɗi daɓɓi ko lutti kon fof hino nder ton wo si a yehi ka modima eto wonanoyamo korɗo wonanoy modima korɗo si a jaɓi wonandemo korɗo modima wontante maccuɗo si a wonani modima korɗo modima wontante maccuɗo sa ari a wonani modima ko wiyete kon dimo modima wontete hande kadi kurkaɗo ko ɗi probléme ji woni ka nder kupol je yo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on ittan e ya rabbal alamin musiɓɓe julɓe tedduɓe teddirɓe dina l'islam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis wo khayrukum li ahli ono worɓe ɓen fop ko ɓuri moƴƴude e moɗon ko on ɓurɗo moƴƴade e ɓeygure moɗon ɓe maaki wa ana khayrukum li ahli on fop kay mino ɓuri on moƴƴade e ɓeygure ma mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en e ɓeɗo kadi anditen sonnajo owo duhiɗo owo mo be landitoroyde fi oya yawmal qiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati an gorko on a landitoroyde si o ñaami si tawi o holti si tawi o ñawdike si tawi o losama an o sonnajo a landitoroyde fi o modima si a dankike o conki makko ɗi baldi makko ɗi ñamete makko on ɓiɓɓe makko ɓen jawdi makko nden suudu makko ndo ɗiɗo fof goto oɗa feƴƴoyta ha tuma nde o landitoroya fi ɗum ɗo surtout ɓiɓɓe ɓen e yiife on ɗo ko alhaaliji ɗin fewnani ka sutani ɓiɓɓe julɓe ɓen ɗon ma ɓiɓɓe ɓen fowde hande kadi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yippage ɗum ɗo o itta ɗum ɗo yo Allah okkor ɓe adduɓe ɗe pehe ɗo ko ɓe hilno harana ɓiɓɓe julɓe ɓe ya rabbal alamin allahumma la tufarrig hadha al-jam' illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala min baynina shaqiyya wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin en turiki Allah kala marɗo ande yo Allah ittamo ande makko kala nawɗo ma nawniraɗo ko Allah mari cellal yo Allah on sellinanmo toriki Allah kala fatoraɗo yo Allah on yafanomo ɓe fatiɓe makko ɓen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe ɓen fop ko Allah mari cellal yo Allah on sellinɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo Allah on ɓeydanɓe reena ɓe eyna ɓe hiwa ɓe danda ɓe dandana ɓe
kala mo joga kadi yo Allah okkor mo jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi waɗandi barki ya rabbal alamin. En toriki Allah kala mo ɓiɗɗo mum feewi yo Allah tabintimo hoore pewal ngal. Kala jogiiɗo ɓiɗɗo ɓoyliɗo ko Allah wawi fewnugol yo Allah on fewnan en mo. Marɓe zurriyaɓe yo Allah wurnanɓe waɗa barki. Kala mo jogaki yo Allah okkor mo ko wuri waɗa barki. Marɓe soñdia e sohlaji e andeji ka bange ɓiɓɓe ka bange dewle yo Allah on ittanɓe. Marɓe jamɓe ɓuttuji e muɗum toriki Allah yo Allah on duminanɓe. Toriki Allah marɓe kaydiji ɓe yo Allah on nafirɓe ɗi. Kala mo jogaki yo Allah okkorɓe kaydi wondude nafa e barke. Sukaɓe meɗen wonɓe hoore laawi yo Allah renuɓe, yo Allah aynuɓe, yo Allah on hiwɓe. Toriki Allah yo Allah lumbinɓe hoore jam moƴƴere moƴƴinanaɓe kadi kaɓe fukkito ya rabbal alamin. Toriki Allah yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine hara ko leydi dogantendi wona dogetendi. Yo Allah waɗu leydi lagine ndi hara ko dogantendi wona dogetendi. Yo Allah waɗu leydi lagine ndi hara ko dogantendi wona dogetendi. Yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah. Yo Allah waɗu e laamateri fewni nunɗudi hulori Allah. Toriki Allah yo Allah wurdu en haka gurdam moƴƴani en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴo yo Allah ƴettito e ndeññande. Allahumma la tufarriq hadha al-jam'i illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala min bayna shaqiyya wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam baraka nabiyyina Muhammad.